Jopuonjre makiye mohewo miarie kaunti ma Vihiga koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar omenda mar somo kokalo e basari. Ma en bang' jaod bura ma kaunti no Beatrice Adagala golo chek mar siling milion 5 kokalo e aguch omenda mar NG-CDF. Koloso e kinde chiwo omenda makamano. Adagala okwayo sirikal mamalo mondo omed pok mar omenda mar aguch omenda mar NG-CDF e counties duto ma pachoka. Kwacho ni pesa mantiere e agulino gi sani ok rom itieko achiedh nade counties. Jonyuol medo okwayo sirikal mondo oduok chien okumba mar thieth ne jopuonjre. Naomba tujisikie salama. Hapa ni kwetu, watoto wetu wako mbele. Wito wangu kwa sababu kaunti ni kubwa. Kwa sababu kama hapa Vihiga niko na Hamisi, Sabatia, Vihiga, Emhaya and Luanda. Unakuta constituencies ni mingi na ward 25 wards. So ukiona ila allocation iko hata ukigawa per ward unakuta it's coming to around 48,000 or so. So 48,000 ward moja utapatia wanafunzi wangapi? Tafadhali kundi la wanawake 47 Kenya mzima, kama unaweza waongeza. Jukumu ni mingi. Hao watoto ni wengi na hatuwezi manage kupatia kila mtu, na kwa sababu hata hao watoto kama yule ako shule ya mbali hatuwezi kumpatia tu 10,000 aende tena arudishwe. Inabidi tunampatia full scholarship, which is also very expensive to us kama mama wa county, and especially hii county yangu ya Vihiga ambao umaskini na mambo ya orphans iko on a high alarming rate. Ningependa serikali irudishe ile bima ya afya kwa wanafunzi ili wanafunzi wetu wanapokuwa wagonjwa wazazi tusihangaike, sababu ukiangalia most of our parents they are very poor, they cannot afford kupeleka watoto hospitali na kulipa ile pesa ya hospitali. So unapata serikali inaposaidia wazazi ile bima ya afya ya wanafunzi, most parents wenye hatujiwezi tunapata kusaidika pale. Kopogore manyakor mgajwanga tire gwenge makadhod nam chumbi kama jotelo ma josiasa e gwenge makadhod nam chumbi. Koro dwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto